mini birta thanbang phiding nerong hang pipen kardong pajar iklo nona birta arjupon iksine Fuluni constituency sar iktok bia rong amekar kesuk kitan pik ajok lokali em kangbura kiling lapen CM Dr. Tuliram rong hangaphan kerap kachu hangpon. Fuluni hithi pen kehilo kilometer kre si suse Fuluni constituency ke parlo sar iktok bia rong along amekar mela rong parpi puasar pi kesuk kepangji penang an ani ding ponlo lapen keso parpi ajok nona porke paralyze a keso sitame kelongji angring lo lasila bangso keso kachelangji phan tangka maha akia dat anta kadure det ajok pherangkia thengno em kangbura kiling lapen karbianglong autonomous council CM Dr. Tuliram rong hangatuma phan nangra vek thapusi kisung ke phovek achor habeti sopen chuning ripon Fuluni be siva be TK news rong sor mate gangbura lo ma mate nili ke dagasol gambura ik take kali tame da rong sor la dagasol lo la penili ong lo dalla bang tag bang ke dala ke so bang mentu penan mentu dong ji ko ana jir ding lo ne da ke so so bangke suhi ke ciklu jon bang do iglo an pen la thulun ipin ke ruini bak khopte ni bak do iglo pen non bang ke paralysis ke phom non bang la se chilang a hem ponong le jok lo ha jok lo ente dak te bok heni tum thek long da long thar rong long da isi sub center nge bido so sub center ko son ne non la long so sub center bang ka hem ke do boy fish ta rikang jir ikthib lo la ki su ga lang tum ta wang ve dak ke wang ning kan on to po ni la so hem long ke ba che bang we ke la so hem ke kim chok pen wang i lang bon ini nas doktor tum ta ama non bang la phan jong si se chilang pon ji bote ko dan san ne tum pon nang po nili tum hop fuluni anik la Dunia an se ponang po di kilometer dak pen ko an ke helo bag do po kilometer pen kilometer ke do kilometer ke bag do di non son by chance emergency ke so bole dan tum ke che pon ya ke sung son do kok phadak pan kisung ke la pulo la non na hut ke la bat kali te tempo la chohang dang polan velo tela ke so da bang phan ke lang ji phanang le tum pini sarkar phan chuning ri son do dun di la son lo ke chuning ri dun ji pu bang ke la nili tum dak fuluni constituency local MEC ake hai kamura kiling alang li phandamen nili chuning ri pi jalam bang la pulo pinya kirap asa bakti ya sonte tu similita matha iglo che than pani ma la penang li men la pen dak arong me so nang li men ke ni men habiti so de dak arong ke ho sar to bero ente la pu ili phi ke so comentu ben se ke sol pen ajir ding no ma hopta si soi gelu hopta thom mak do podi ko pi ke so lo je na chini pan ding isu mane la son nam do jat non ma ke thoro ne del ha de ni del ke so bang men ke ko son ne la milarong harpi mela rong har pi ha de nang di bang ke acho habitu su o achor iglu ni char la de dela so ga ke so bo thak na tum se ke chelang dim pon long lo ma pon iglo ngela non pan ta non panda ente la dak a ha war long se ke chelang a hem son nang di tum han do ma joy ki pen te bok te rai son ave se ke chelang hem pu ta ve ave ente non pu ta pon long le lang a jok hopta ke thom bak do podi ke so ba doi pu ko bi pasin nang le tum non pu na ke so phan se ke lang di an pon pe da la mane ni ta chinu ne dalu te dak nang le hem tum so mar tang ke do ne bin sumar bang pli penso sumar bahani ar sumar bahani te nang li non ka ma tha ke se ke chelang hem pon ji pu si ma tha ma te pon pe lo se ma tha la ni ge pon he det pu jo kirbata wi det ke ente dak itu melong te bok het non ke hai BJP pen ka che toy dun ke hai to melong kangbura kiling do em ang mi phanang le pene ke chuning ri pon yin son do ma ni chineng di mene la pu iglo ni kirbarang da bin son det ke so chelang hanang bar na rab na son te oi mane pene poket roke ba son Fuluni constituency APHLC amai phu dhuniram timung pen Vishwanath Pathar arong langsun kimialong kahumridam
Phuloni constituency Kaparlopon Phuloni pen kehelo kilometer troxy suse kehelo Biswanath terang arong along Karbiang long along Nongnam Chethang klong klong lapuson kijui kelangadim sitame dolo. Waipit sita non hejong pusitame langsun kimi Biswanath pathar pulangsun klanglo. Lapen amen sitame earpon. Lason si APHLC amai pudhuniram timung pusitame bangso alangsun along humri dampen lapen dhoniram timung ahin pen kachuning ripon non kiki bom KAC kachari CM Dr. Tuliram Ronghang lapen local EM Kangbura kiling atuma phansitame bangso kijui kelangadim semar pite aliralon doji pusi APHLC mai pudhuniram timung ahin pen chuniri paropon. Lapen kijui kelangatum sitame bangtame pusi pherangkia thingno pachini dun. Phuloni pen siva be TK News. Wabi mada langsun along nilitum Phuloni aro mada Phuloni constituency APHLC song hinpen nang langlo lapen adim aklam langmisen lapen alangsun langmisen ajok nilitum ladakban Biswanath ahawar adum an kirap cipusi labangso adimalong nilitum karcupon mate kangcupon pangcengpon lo lati laso bangso dimalong laan kilang me non nilitum da ke bang atman tame bang putin tame ning samjin lapen kedo kethak tame ing samjin pen do pen nilitum media butung atum pen nilitum lam kethan pon long lapen te adu kali Karbiang long akang kedo Karbiatum kitame labang solang sunatum theglok pening sam kiji lahelo non ke bang ji eprang labang solang suna lo kapaklar ponje bang da bisonar habaratum tame alam tame un an ke boy ipon ko lapente tim Karbiang long mate Karbiang long non da charia song tum tame labang so alang suna bang kapami sendia khan milihin pen tuneng ripon lapente Karbiang long along Karbiang long live lapente live kido alam news live fast kido ana tua tame labang so paceta bonpo pusi nale kong khan milihin pen ningat long pen suru sinilam seteng kon milihin pen kang si kadong pa jelo masih lahen lo labang so alang su na bangke nilsum Phuloni constituency ar lo sido la Phuloni kilometer proxy bagugi abang solang tu ke Biswanath pathar tu aha war sidolo ala Biswanath pathar main road tena bangke lapen LP school tena bangke 200-300 meter jola puson kahilo dia jatuh kahilo do masih la solong si labang solang tu na bangke kilang meso kali kang tu isitame phongket la puson doji lapen ke pini labang solang tu na longbang ladaka hawaratum niliphan Phuloni constituency APHLC president nili dhuniram timong lo niliphan si alang litum wangrek nanggi lapen labang so alang sun nang litum wangpen media kado wepen labang so paklang nanggi pati thang nanggi komen pensi pini labang so alang sun rumalong nilitum banta kowe biti mirpen dhup dhuna pen chordom lo lapen labang so chordom dep pen abangke nang litumang no sitame labang so alang sun pini pen kang tulos po bangke kado kawe nang litum media si pati thang ko lapen kela hendo labang so alang sun kelang me labang so hawara long sitame isialang sun lo lapen kela bang so hawara long kipacing thur ponji lapen kipalang me ponji bangke non litum authority council kacharia tu tim Karbiang long chief Sar Tuliram Ronghang aphan nili hin hoiben sitame si ke tuning riji bangke la helo labang so alang sun along alira cham kikiye ban bangke nang litum authority marang ke Karbiang long autonomous council asia aphan ke tuning riji bangke la helo labang so alira cham kikiye bangke nang lita labang so alang sun along kirap dun tha kusin lihin ke lang sun itu lapen ke kado kawe akor tinggi tuma phamta isi ke tuning riji kang tung bang la helo nang litum labang so alang sun bangke nang lang di minghang atum doan po sitame labang so alang sun bangke nang lang nelo lapen ke Phuloni ahichi pe na bangke kilometer proxy la puson tidelo lapen la TW main road pe na bangke helolitin lo la lang roy keng wang lo podang ke ladak mangke labang so alang sun bangke nang long po lapen nang litum pham sitame tuning dilo nang litum kato kawe rada doan pham sitame labang so alang sun ke bang ke lang pen labang so ke theglong je phana ba ke wang je phana bang tuning di padi thil ya lang sun amen